Jam-jamai tu sa ka jam-jaman nama ka tinana surevat. Saka tu sa ka jam-jaman orja supui na kai nuat semas imazai tua pitiruan tebril. Imazai tua sangasa na kayan imazai tua itakaran patudu sapro katu itakaran. Peter 后书1章1节到21节。Tiakan namasan sa sekaulan saka singkaulan ni Yesus Kristus. Ati Simon Pitiru semantigami akan tanumun amarka sausawanga napakatwa nangwaan nuata semas katwata kaki elingan ati Yesus Kristus. Saka namayanga ta nuamen anagamaugaw toa namasan pazangara saruan ta semas. Ula masano lina loyan toa semas katwa ta marairai ati Yesu. Sano pagagawi toa jwa na penaramu napakisumali ya paseling katwa sulibatan. Kemelanganga iken tay Krisito maban ana pinili ta nuiten tu uri gemaugaw ta rigu katwa nangwaan ni maju. Pai manasika ti Krisito kinasemasan picur ni maju. Sipagaw-gaw-gaw ta nuiten toa nanamane manga. Toa uri ta sika balutan. Toa uri ta sipaalayan ta semas. Namaya tutsu sate kietse sanga toa nama samparawa sa saka talakudaran mangwaan. Masa mawa na ichua sini kietses kimun maragaw toa na kemasi toa na kuya-kuya salingan noa ikasawan sipasa uripan. Sano gaw-gaw toa na kemasi toa semas binarungan. Ayatwa namasa mawa na ngata saka ulamuna ana papulat toa no picture au azwa no saruan ta semas pazului toa no nangwaan. Anu nangwaan pazului toa no sawan. Anu sawan pazului toa no sietsengan toa no varung. Anu sietsengan toa no varung pazului toa no kiadil. Anu kiadil pazului toa no paalay ta semas. Anu paalay ta semas pazului toa no kilibak toa no pinar vece-vecekan. Anu kilibak toa no pinar vece-vecekan pazului toa no kilibak toa timay manga. Ulamuna kisamula toa namay tutsu nangwaan no ijuanga no sikudan namay tutsu saka na pazelu-zelu kimuna namasan na benanga danga apituanu kinilangan toa ta marereng ati Yesu Kristo. Lakwa azwa anekano namaya tutsu sikudana tsau-tsau. Maro mavutsanga. Amina dedet no patsutunan. Au madauda wanga toa siningki anga timaju toa pasariu-sariu sitsuayan. Au pai lavcek dinaw lenoa semas saka pinili ni maju. Ulamuna pata zemangazanga toa sipararautan. Pai no mayatutsumun ini kamuna sa meremdak angata. No metazua ki izuanga anu mangwaan penaramo ravats. Uri makaya amuna sematwa uri pate mamili pinadavakan nuata marereng. Ata kaki elingan ati Yesu Kristo. Pai manasika kumali
kemelang mung tua patara aichu ana kika kezeng anga tuanu kini turu anga kaulidan na turu uri papa enet akan sakamaya dan numun parau raut no kana valalu tananangken uri pusara sarat akan tanumun tuano sipa enetan tua patara aichu ayaken na kinemenem ayatua kemelang akan tu paramo nga aku sikitukudan tuaza uri maka parak aku kina caban anamayangata tua sini pakelang tanuaken nuata marereng ati Yesu Kristo uri kisamulaken tuanu sipa enetan paraurau tua patara aichu no matsayangaken aupai anya sini pakelang tanumun pisur nuata marereng ati Yesu Kristo katua patara uri sipan tuzan ni maju ini kamu na nia sini kiparai tua kina sao anga seman tau chiker nekano patarvan nya mina sangata patsuna zo arigu ni maju pai ka sisam pazangar sa papurigui di maju no kama semas mano maranda azwa kaya na kemasitwa na penaramu kateriguan na semas maya tutsu ibu te maju aichu mavan aku sini kilivaka ku adak ku kinarwa ti maju aya pai ka naizwa men itwa sinam parawa sa gadu kati maju mavananya rinanda ki maju kemasi cariwawa lingau pai pada masarwanan ijen tua kai noa marka ropa kelang ta varung na semas no kipapau lingau mun kiranda tua zwa ki nangwa ayatua namaya tua pusapuyan patera-tera letua i seremareman pate malia pate semdas sikalia-lia vituan uri patera letua nu varung tala pazangaran kana kemelangu taicua itua sisiwa sini vecika sini pakelanga kai ini kanangwa sikiparai tua siki neman mena sisidilan palarai tua patarvan ayatua sini pakelang kai ini ka nakemasi tua kini meneman nuat cau pina pewarungan nuat tada parawaca na wawa kazwa marka cau sa ibu tua zwa nakemasi tua semasa kai aichu kai nuat semas sa tutswa kadaman asini pupatarvan namaya tua semasa papula tua pisur kisamula尽力像上帝一样。彼得用信心作为启示，提醒我们，上帝已透过耶稣基督，让每个人都拥有像他一样的资质，但唯有相信的人才会愿意接受操练，并坚持到底。彼得的勉励以博爱做结束，因为上帝就是爱。当经过知识、节制、忍耐和敬虔这些实际的操练以后，我们必然会更像上帝。也唯有尽力经历这些操练的人，才能在过程中体验上帝丰富的恩典和平安，不断受到激励，并乐意接受操练。彼得肯定这操练的循环将引导信徒更积极、
更深入的认识耶稣基督。Sinaya tucho kadaman-daman. Saka tucho sinan apuro kai imazay toa 5 karang katwa haro karan. Ayatwa namasamawa na ngata saka ulamuna napapula tatwa no pichur au azwa no saruan toa samas pazului toa no nangwaan anu nangwaan pazului toa no sawan ulamuna kisamula toa namaitutsua nangwaan no ijuanga no sikudan anamaitutsu saka namapazulu-zulu kimuna namasan na benanga-langa api tuano kinilangan tuata marereng ati Yesu Kristo ay chukai no semas saka ti pitiru tayaw masijwa tua atamake lima zay tua sarwa na paporing o tanutin ayatua aiswa tia kama semasa tiaribabaw na pakajwa te Yesu Kristo arui na makaitina masisijilan anameota na gamau-gau tua sawan tayaw na maya toa sawan sa amina na masarwa tsau-tsau manarui kiraing akiparaing toa kituru saka patudur toa situru-turu tayaw pitiru papupicho rangatan tanutin arui masijwa toa kilibak toa timay mga tayaw ayatoa semas masijwa toa kilibak tayaw sa titin masijwatin toa sawan toa papatizuan toa ki adil toa paalay masijwa toa ta kinituruan tayaw no namaturongatin tarana namaya toa ta kamay talibawaw tayaw amin napapula ta kisamula kituru tanamatutso kituruan tayaw manarui kemelangitin toa mana sinipagaw-gaw no at semasa mangoan katwa sulibatan masijwa amipi surutayaw saka nakipararengtin to mana kituru saka tipitiru na pasamarawangotan ay cho na matutso at sikituruan tayaw tarana seminaru to marakata sinja saka na tapupitsur lan takisamula takamalan to mana semasa ti Yesu Kristo sinaya tanutin to soka daman-daman papupitsur apalaroy tanutin saka tucho ka daman-daman asinipakina mo naman tanutin 我已经透过相信耶稣分享了上帝的信息，这给我什么感受？我已经透过相信耶稣分享了上帝的信息，这给我什么感受？Sinaya to soka daman-daman arutaki galuina kinamnam latina nagamado kinamnam ayakana pasamaraw saka kainuli。爱我们的父上帝，愿你的爱与信任成为我每日专注灵性的操练，期待更加像你的动力。奉主的名求，阿门。Mali-mali at yakamay talibabaw asu kilibag asu asarwan auridamake na masijwa tuanya kupororo tanga akisamula sumupu tuamana sukai akipaporingaw tu kukinitaevan tanusun auridamake kanana tapazulu tuamana su pitsur tuamana su nangwaan ayakana kiaong mali-mali ku inuli kipaparangan pakatasungan ti Yesu Kristo. Amen. Mali-mali tutso ka daman na makati na misa sila nga sumupu kilaroy ito ang kaino at samas latina na takamalang tamaralway to mana sinipadadya ka tanwa at samas saka na makati na kituro-turo apararaw to mana sinituro no at samas sarapaya nga masidwa to sinipapupitsuro no at samas tanutin at sawan papatizuan kiadil paalay ori na makati na panaulitan abay kakituro saka na makaitin na makaparain to mana varong no at samas ay kanapapapitsur saka mali-mali saka no izoy ni ka na madungwa ako sini evuan damuna na damuna na pazekata nga amarka kubutik ay kana pasamaraw saka mali-mali latina na suliva tutsuwa ta kini adawan tacha ping-an